ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay na. Dagal, ti parikot ka. Oo, di la mabalain nga agtugaw ka lang dita, kabadong. Makadandano kak iti tao, no kastulay. Ay, pangaasim at agtal na ka. Ang mga numadalapos mo dagita lakaw. Ay na, no amom lako ma. No kasano kadakal, ti parikot ko ita. Baklayan. Anya ngamin aya ti parikot mo. Amom ka na, anituyang ko nga asawa. Kit makilalalakay. Ha, anya! Pag ko na makilal lalaki Di ko namjak makadlaw, ititigtig na ibaw. Anya, Madlaw ka. Kanayon ka nga, pabanglaw. No kasta, rumwar ka dito'y balay. day talaan. Ag lipstick ka, ag pulbos ka pa'y, ag pantalong ka pa'y iti nakitkiting. Makius-uso aklaang mata. Makios-oso ka. Ate mo pa'y ti may sa abalasang agpapaarim dita. Apay, anya ti kayat mau, agbalinak alusyang, Ay di nakulawin tuyang. Amok adalalakay. Awan lalaki! Salbag ka! Masuron ka, tapon no ti atap kuking ka. Adalalakay. Anya? Papa na, maribanang, Ay, dumarayak man iti kasangay ti may sa apagayam ko, Maray. asino apagayam mo, maray? Ningay Marisalod. Ayun, amok ni Salod, sukik dayjay ijay ilay. Ay, no kayat mo akat sumurot kan, tapno adda kadwak. Nakababain sa amot, maray. Sa anak mo't nga imbitadaw. Anya, tapno sigurado ka. Awagak nga rod ni Marisalod. Ay, ala, si katimaka mo, maray. Kinapudno na, hay, kayat kumot ti makailiw-liwag iti parikot kaw. Kapanan niya, tataba daw. Ije bangkang may, kanituyang ka, kuaraw. Ay, badbadon samot na kita yung karton niya. Kaslagbakwit kayo Way, taijaya kon bangkang may, gagyan. Anya? Panawan nyo ni Nana to yung ijibalayaw. Way, taado pa'y dagitinasken at trabahuag ije bangkang may. Ay, di yung pampanawan ni Nana to yung agmay-may sa ijibalayaw. Ang mga nuwad sa baling agawi di jay. Ay, joke lang ka day, tataba daw. Sige, panawan ka pa'y, kuaraw. Anya ngay Marituyang, agbatikan ditoy. Wan amaray, igawid nakmo ni Salod. Makita? Ay, ipasyar na kano iti ayang dagiti mula da asabsabaw. Ay, wan, Maray. Nagpipintas dagiti mula da asabong. Isong arod akayat ko makita. Bareng maikat ti stress ka. Sige, agawid akpay nga rod tamangan no sa pulenak ni Enteng. Alawon, maray. Bigatak to siguro nga agaway. Oo, naikan, Maray. Kunwari, mabain ka pailaan. Tagayam, kabagyan nyo mo't gayam ni Marisalod. Ay, unay kan Marituyag. Nagadugayam ti mulayo dito'y bangkagyaw, tataba daw. Wina, tay supay nga ilakaw, kuaraw. At day sukat kaw, iti bagas. Kay, talaga mat nga minakasta. Nagrunda kayo gaya, may dirabe. Wow, agungat anya ang kalinteng, no agsardeng kami nga grunda. Nakitam gayam, no adda ti lalaki ni tuyang kaw, anapan ije balay may. Ha? Ay, awan ni Nana tuyang idirabi ijay balayaw. Anya, Kunan yan ti banang, nakituro ka no iti balay ti pagayam na. makitam. Rumor pa'y gaya mo, napapan makisinara. Ha? Hello, papay nga imawag ka. Kano ka nga gawid dito'y balay? Ajak pa'y masango ita. Adaw, tiyararamid dito. Kasta ka, day? Apay nagturo kami di rabi. Nay,
Madlaw ko iti busis mo kung nakainom ka manen iti arak. Nagturo kami di rabi, kunak. Iti balay ti kasinsinday di lulam hay. Apay aya. Sinsin ulbod. Di ko namgida, iti balay ti lalakim. Anya. Salbag ka. Bakitan? Hagtrab-trabaho ak ditoy. Ngamday tamot makisinsindarak iti lalaki dar aramida ba? Ay agawid ka dito'y balay tagsarita ka. Pumanaw ka dito balay ikaw. Panaw! Pimanaw mat gaya man ni Marituyang di tabalay da. Anya, Pinapanaw kanu ni Kabadong. taapay kanumat maray. Pirmi nga rod ti imon na. Atapon na nga ada lalaki ni Marituyang. Ay, sa bagay, mayat no pumanaw pay laeng. Taamangan niya pa'y tidakas nga aramidan kan kuana ni Pari Badong. Kaasimot ni Marituyang. Ibagam ka ni Kapitan, tabagbagaan na ni Kabadong. Sige, takasaritak to ni Inteng no anya ti makunana. Tumanon ka dito'y nanumho akalapaw ko, pare. Uray gayam dito bangkag mo, nakainom ka. Ay. Ay, wimit ah. Ay, ginabsuon mo ti botelya na ginuman pare. Ay, sos! I love more Janes, pare. Ha? Than a woman. Di mo amo ti sasawo, pare ba daw? Pare. Ay, agangas ka matan itinaunan. Dakal ti parikot ko, pare. May papansin ni Tuya. Ha? Amaw, hada lalaki na. Apay nakitam ida. Saan? Atapat nga ada. Atap mo lagayam. Ay, narigat day ta. Natagtagainap ko ngamin, hindi pa yun na minsan. Ha? Nga ada lalaki, akasinsin-narak na, pare. Iso akanayo nak nga uminom iti arak. Takayat ko ti makalipat, iti nagtakal na parikot ko, pare. Ay, uray pa'y ibusam amin nga arak dito ay barangay tayaw. Saan ang masulbar ti parikot mo? Ha? Uy na. Makalipat ka mo't abaset. Angam na mo asawan ka. Aw, agsubliman ng ti parikot mo. Ay, Diyos kiki, diti kastoy abiyag. Pare. Ay, sulbar ti parikot mo. Adya. Isardeng mo ti agsyat. Agpanunod ka kit di iti positive. Saan negative? Buti! Buti! Ay, buti dito! Ay, ada buti o dita, kapitan. Ada buti ni pare Badong iti kalapaw na. Ay, kasta ka day. Ay, inak man nga rod kitaan. Ay, mga no di mo maawit, kaya nagadaw. Ay, nagrawat mo iti arak ni Badong nga kaanakak no kasta. Ay, Ingka kagatangan ti buti nan. Taisupay nga kwartanan. ay na, Badong kaanakan. Patayom samot ti bagay may ti arak. Ang damihan. Imayak, tanak ko na ni Kapitan Nenteng nga do ti buti nitoy. Adya. Gatang akong dagiti buti. Ay, kaya't kung timatay. Ha? Iso ngayon ton pumanaw kayo ditoy. Alaag titalay, dita sirok. Tinakagbitin. Ay. Ay, dakas day ta pampanunutem, Badong. Wine. Talagang aramidag na itangkay. Ay, sinalbag kamat. Sana day ta ti solusyon iti problema. No adaman ti saan yu anag kinawatan iti asawam. Ay kat pagsaritaan yu anasayaan. Just kaya tuya ngayon. Dahil paypayso na ti pimanaw. Pinapanaw mo mat ngamin kanaw. O, di pimanaw. Wine, tasimuro iti lalaki na, mare. Naa. Inton ko, idarom ko kan ni parenteng. Adda nga rod ebidensyam no agdarom ka. Ha? Pay ngamin apampanawan yu ni nanatuyang Anya? Bantayan yu ngamin
Tapnusan nga gawin ti sa balay. Ay, agsardin ka man dita ko araw. Maruam kamot ka na, basta kalatan sumagsagpaw iti saritaan. Sa nabalik kumamon, numayat at dinggay. Ay, naimbag ta si bibiyag kapay badong. Kunaknuan yan ti inaramid mo. Ay, saan? Ay, sinalbag kayo kay Dimot ulitay. Oh, masurunak nga minkin ka. Tay bagbagam kit din ngayon kaagbitin. Angkal. Dakas day ta pampanunutem Mala, agawid ka ni Jebalayaw. Kat biro ka ni bakit mo. Tapag saritaan yaw, ti parikot yaw. Ay, masurunak. Imbis akasyan da. Katkatawaan da ka. Anya? Imbagak lang aron, ti parikot ka. Isumandak pa ilang itililikodat. Kabadong, saan nga min adag iti tattao ti mapan mo pang ibagbagaan, iti parikot mo. Marikwanan. Pilyam ti talkamagayam, nga iso ti pangibagaam. Ti kunada siguro kat ang angawlaan ti parikot ka. Anya nga tan mapan ka ken ni Kapitan. Ha? Wan, saan siguro matadakas? No dumawat ka ken kwa na iti balakad. Kamakimisa. Sambutin may, ti umuna amisa ni Apo Paday. Kasta ka di paray. Sige, intun maminsanak to nga ruday nga umay. Ngam apay ngay may ka? Ay, umayak ko malang makisarsarita king ka paray. Buring mga min ni balay. Awanan ni tuyang ka wakasarsarita. Ay, bakas ta akit, kumuyo ka kada kami tay makimisa. Sige paray. Mayatak asumurot ka na kaya. Nagdamdamagat. Isuan na amwak na ayan mo, tuyan. Badaong, Pangasim ko ma. Agawid ka ni balay. Awan kad kadwat. anya, Naamiris ko itan, tibidot ko tuyan. Isu apakawanin nak ko ma. ha, Agawid ta ko man ni balay. Tapno ipakita king ka, ti panagbalbaliw ka. agpaisaw badaong, nagnakam kamot laangaan. Wain tuyang. Isu apangaasim, napakawanin nak nga asawam. Sige, pakawanan ka. Ala, agawid tangarudaang. Ay, kablawan kayo paray. Maray, naurnos yun ti parikot yun. Ay, agyaman kami paray. Ay, Agyaman ka may kapitan. kunak no diyo maurnos ti bagbagiyo. Dandan ni nga rod paray. Na maglaki day, tay maya nakimisa. Nangagaw, nagiti sasao ti Diyos. Babaeng king ka paray. Talaga? Kasano nga mit? Una, tamanipod pinadas ko ti simrag iti unag ti simbaan. Kat in-inaut, amiris ko ti bidot ko iti asawak paray. Ay, maragsa ka no kasta paray. Isu adakkel may ti pagyamanak. Tanda ka akong paray. Ay, awan na nyaman na. Iso yawis tayo amin kadag iti kabarangayan tayo. Ta intay to makimisa intun umay a Domingo. Wan, kapitan. Ay, tatabadong. Punkampay ti kinapudno, sakbay nga aginom ha. Mala, nasayap no dumngag kayo iti pamagbaga ti simbaan tapag sayaatan nyo. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumlid. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen,
ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya, nalastawg ni Maribanang? Katuwan mo. Ngam di mulatan idandanon kan kwa na Marimilyang. Ay saan, Mare? Jack Idanog. Agasam, nagduduma ti silag na nagpipintas. Sakit adapay ribon-ribon na. Amo ka, inutang naladagi chay. Kat? Sakit parisan na iti bestida kunamlan turista. Ha? Sakit ag sunglass pay. Ngam, ha? Utang topay mo lang, puwa. Na, adaya-dakas mo't iti dayta. Okay lang mo't Maray. Nang runa tanapintas ni Maribanang. Iso abagay na launay. Agpaspasikat kiti kunamlan asin o abak nang kat kapitan laang nilakay na. Manulaang ngay mati honorarium ni kapitan. Adda ka didakas ngay naramid na kan ka. Takasla kaguram. Ay, jak la magustuhan ti kinalastog na. At dalang di tarubayan na. Ngam agbistida ki dain iti nagpipintas. Para balay na tinagpipintas a bestida. No de ka lastoga. Ay! Wun maray. Wun maray. Nakakatkakawa talaga ni Maribanang. Ay! Agraraman nga men. Ay na! Saan nga iso ti katawa ak Maray? No dikat si ka. Nakakatkatawa ka, bakit? Dakkel gayam ti apal mo kan ni Maribana. Saan ko nga apalan? Apay ko mga apalak ngay. Ha? Nong ka! Nay, Marikwanan, kita umday ta sumungan. Nakabistida manin. Ha? Lastog ka talaga. Nakasilag pa'y itinagpintas asilag. At dapay ribon-ribon ti silag na. Puwa. Bagay na mo ti silag akalugong na. Uray ti bistida na. Marikwanang, gumatangak ban iti kaimasan at tinapay mo. Wan Maray. Mangpili ka kadagita naka-display. Sige. Daytoy Mare, 2 asupot. Kanayo namon iti gatas a powder. Daytay gatas a makatulong iti to lang, Wan Maray. Ado tilakok akasta. Apaya di nakpampansinan, Maribanang. Marikwanang, at to'y tibayad ko. 1,000. Ang jak alaan ng tisoklek, ta advance cone. Ngamen, umayak tumanan gumatang. Sige ta ilistak ti advance mo. Tapno amok to ti ikisay ko. Ato yan tigat gatang Mare. Sige, Marikwanang, innakon. Apay kanuday jay, Marikwanang. Apay akasla dinak nakita. Dinak pa'y pinansin, nga uray pinansin ko man. Ama nga, no di nakalakayat apansinan. Nakabistida lay tinapintas, di na kon pansinan. Wah! Lastaw ka talaga! Wen anti, napintas dagita na pilim abistida. Okay lang dagita para ken ka. Ay, mabalin ka din nga utang lang, kanakan. Basta sigurado abayadam anti. Tasyak ti madaksan kini Mrs. Lino di kagbayad. Sapay 5 abistida. Wun, di kagdanag kaanakan, tagbayad ha. Kaano ngay? Inton Domingo kan ikan ka iti advance alimagasaw. Alangarod anti, tay supot kon dagiti bestida yo. Ni banang-banangan day tamasabat ka. Nakabistida manun. Kan nakasilag iti ribun-ribunan. Ay, lumiklikak man lang. Dituyak man lamagnan. Tiyak kaya't ang makasarita na yabanang. Puwa, lastaw!
Apay, marituyang. Ada aya basol ni Maribanang ken ka, takunam alikliklikam. Diyala kaya tapansinin, Maray. Masuruna ken kwa na. Iti anyara saon. Iti panagbadbado na. Kunamlan asawa ti baknang. Ay unay kan, ay kat agkawus kamot a itikas, itikawus na. Buwan nga agpaysa. Ay sige man. Ha? Ti kunanan sa kajak kabailan ti agbistida iti kas iti bistida na. Nagado a bistida kijay balay. Ay kat usarama, tapno di ka palakas ta. Ay saan ko nga palan ni Banang Banangan. Masuruna na kenkwana. Ay, marituyang, daytoy tilaglagipam. Awan ti rason, akasuron mo ni Maribanang, taawan mo't maday nga aramiden na ken ka. Ti kunam kit day, umapal kalaeng ken kwa. Gapaw ta nagpipintas dagiti bestida na. Idinto ta sika ket duduan sa laang ti bestidam. Oo, anya dodwa. Kano nagadaw? Kaisuo mo nga roda, tapno sardenga mo ni Maribanang, tawa mo basol na ken ka. Oh, adtoy mare, ited ko ken ka, bestida adinait ko. Ha? Ay, kita man. Nay, ay, wow! Nagpintas mo ta na bestida. Ay, talaga ang nalaing ka dressmaker Kapad pa, daday tasuot mga bestida, maray. Katuan, linabaak mo tanday ta, maray. Ready to wear. Ay, alaman ta isuot kon. Ay, agdadait ka gaya miti bestida. Ay, katuan, maray. Tapno makalakaak. Gumatangak laangan iti tela. Tasya kun amismo ti agdait. Sabagay, nalaing kang agdait. O di may mayatan ti kasta. Saan unay nagastos? Ay, alaman nga ron maray. Ta isuot ko na iti abistida. Tapno agpada ta. Ay na, agyaman ak ta magustuha, maray. Nimot marito yang di adda di tadalan. Ay, igaggagaranan sakit ti lumabas, tapno makitak ti suot na abistida. Na. Ay, na yan day taabakit. Ang ay, bye-bye aklaang. Sakit adamot silag na anapintas. Kan adda pa'y ribon ti silag na. Ay, tinulad nak talaga. Agam ba? Bye-bye aklat ta. Jak pampansinan. Nay, nagmayatan Maribanang. Bagay kumot gayam to'y dinait mo abistida. Ay, umanay at talaga kanya. Medyo dakdakkel ti pamagem ngam iti siyak. Iso ani na yun naklatan ti inches na ididinait ko. Medyo lawlaw basit. Ngam ayos laang. Komportable at magisuot. Ay, agyaman akmat ata magustuhan. Manungay ti bayad na daytoy, Mare. Anjak ipabayad, Marimilyang. Sagot ko kan ka. Uray ni Marikwanang, inikakmat. Iti kasta, agpapada tayo. Kan ikan kamot iti silag mo anapintas. Daytay adaribon na. Kas di ta silag mo? Ay katuan amaray. Ay, agpapada tayon kada Marikwanang. Ay umun awan dakas na. Katagyaman nak garud ta sinagutan nak iti bestida ken nagpintas asilag, Mare. Ha? Da Marimilyang ken Maribanang ti adda di tatirsina ni Marikwana. Sakit na agpapada ti bestida da atalaw. Na nang gatangan da nga ta. Taapay ngagpapada da.
Sana kung ngagtuloy di tatirsina ni Marikwanang. Marituyan! Umay ka dito Nakita kan, iso adi kan lumiklay. Nakita nakgayam ni Marikwanang. Kanya nga ta. Umasidaga nga ta. Wano saan. Anti Tuyang, adda ka manan? Umay ko nayunan tay utang ko abistida ka anakan. Ngam, adda pa'y utang mo at 3,000. Taninayunam iti 5 asilag. Tinutang mo iti abistida. Bayadak tulat ta. Kat umutang akmanin iti 5 pa abistida. Nagadumot tan ante. Wen ka anakan. Jakla kaya ti paatiw ijay kumari kalastaw. Ay, anyan ante. Ay, di ka pa utangan. Agbayad ka pa'y. Binilin naktay boss ko asana kun ngagpautang. Ay unay ka na ya. Ala ka din ka anakan. Pautangan akong bayadak tumulaeng. Alaman laangan. Ngam, agbayad ka ante. Naungat tay boss ko. Amangan no anya ti aramidan na kan no di ka agbayad. Di kagdanag. Agbayada. Kasangay ko inton Sabado, Marituyang. Katangay imay ka dito ibalay, imbitaran kan. Aya. Ay una. Umaya ka. Agbistida akman iti nakapimpintas maray. Ay. Amangan nuko na ni banang banangan nga agpaatiwakan kwa na. Ay, saan mo't makikumkompetensya kan ni Maribanang? Oo, anya katasanan. Ala, basta umay ka inton Sabado iti malam ta agraragsak tayo dito ibalay. Da kayo ti kasapaan nga imay, mga kumare. Inton madamdama pa'y kano dagiti daddo mga inimbitarak. Ay, wan maray. Ay, inay, aday ta ni Marituyan. Isuday ta sumungad. Ay na. Insuot yu at talaga dagita bestida nga inted ko Wan tap nagpapada tayaw. Wan, nagpintas tunay. Yahaw! Happy birthday, Marimilyang! Agyaman nak, Marituyang. Nay, Marikwanang. Marimilyang. Nanggatangan niya o kita bestida yaw. Insagot ni Maribanang. Ay, wan, dinait na. Nagpintas. Na. Ay, anya nagpintas. Nagalastopay. Saka nagalaspay day tatila na. Lalakaan. Angam day to'y bestida. Ay, saus. Nangina. Di yung madlaw. Na mangin insulto ka de, Marituyan. Pudno mo nga main. Aha. Amok to pa'y matlaang nga utang dayta. Anya, Agpay sumay. Tikunam, jak amaw. Ay, utang dayta. Gayam ko ni Mrs. Lay nga amo jay kaanakam. Kat nasa una kanyak nga imutang ka ijay pwesto na. Di na kumakayat. Ngam pinautangan na kan, takaanakam jay sales lady na. ay, kwa. Oho, anya ko ma. Angam sa bagay, awan bibiyang ko. Anya ko ma. Nagadaw nga agpaiso ti ipaspasikat mo abistidam. Angam utang mag. Nalastog ka. Ay saan? Ibagbagak laang ti pudno. Maribilyang, mabalin ka day apapanawom ni Maribanang. Jak magustuhan ti panagsasauna. Ay, saan di ka agkastamari. No kayat mo, si kalaangan ti pumanaw. Ngamin, naragsak kami itay awan kapay. Ha? Kayat mo asawaan. Mas kanunungam ni banang-banangan. Gapo ka day, tinikan na ka itilalakan abistida. Nga iso day ta suot mo ita. Ay kuha, Maray. Nasaysaya at sano pumanaw ka na. Ngamin, kas itinakunak ita. Naragsak kami itay awan ka. Ngam itatandaan kati. Apay na, takaslaapaan na kami mo tayo. Kano inimbitanak mo? Takasangay mo ka ngaro. Wun, ngam pumanaw ka lang tan, Maren. Wah, Marituyang anya.
Ala, agawid kan. Apay, di ka mabain ani Mari Miriam amis mo, timang papanaw kan ka. Ha? Ay agawid kan Mare, tadi ka mang diribok dito, takasangay ni Mari Miriam. Ay, kaslaba siya, nagpaikit di ka ni Mari Tuyang na pinagawid ko. Ay, won maray, nagalas kami ng ti ugali na. Ala, bayamon. Nasken met ngamin nga ikan iti pagpanunutan na. Tadarigat, no di na makita ti kamalin ha. Apalan na kalaunay, Maribana. Nabay, nagpipintas na di susuot mo, abistida. Kat, di na ko maibaga kanyak, taikak met iti bestida. Mapanakot is historyaan iti tattao, analas tugak kanaw. Huwag nga rudaan, alabay anyo ni Mari Tuyang. Umay kayo kitita at picture tayo. Nangruna kat ang papada tayo iti bestida. Ay, well, Mari Milian, nangruna tabagay tayo at alo ti bestida. Ay na, agyaman na kada kayo. Tamagustuhan nyo ti dinait ko a bestida. Ala, agpa-picture tayo karon. Sige! Imayak, Marimiliang. Taumayak agsuriken ka. Tanagsauak iti maday iti birthday. Ammo, Maray, awan ti pilpilyag apakigayaman. Ngamno kasken ka ti ugalay, uray saanen. Ngamen, naglaing ka amang pirdi iti padam a tao. Nagado ti sasawam ka ni Maribanang, kat di nakamot an-anwan. Awan mo't basol na ken ka. Ay ikwa, Maray. Ken maaramid mo pa'y ti saan arumbag. Imutang kagayam iti agkakapintas a bestida, tapno laeng adda pangartap mo ken ni Maribanang. Ha? Awan mo't kit di bibiyang ko, ta saan mo't asyak timang bayad. Ang imbagak laeng ngamin, awan mo't makukwarta, Maray. Ha? Agpay sumad, di kanto pa'y makagatang itinapintas at sinilas mo. At dapay yun barot na tanapugsat. Ay kuha. Amo, Maray, naapal kalaunay. Ngamdakas nga apal ti addaken ka. Agbalbaliw kan, Marituya. Ay nanatoyang. Tidakes nga apal, itunda na ka iti pakaibabainan. Ala, laglagi pam kumaday ka. Ala, sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdengay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Agsibog ka kadagiti mula ta anak natang kwaraw. Sa dino ti papanan nyo amin ayang kay. Iji munisipyo. Ay, ada meeting mi kada apo mayaw. Manay, kanayon lakit din ti meeting nyo. Ay, ugali na ata may sak nga ron na kapitan. May sakto manan dito yung garden ta. Ay na, diyak kaya tinareklamo akadwa. Hanggang... Ay si Bugam, hindi nyo put fertilizer. Ha? Sa kamin? Kagawad, pakunik man iti wifi mo. Alawon, makamukan dita nga ag-connect. Kan umutak man iti soft drink kan tinapay, tag merindak man. Anya? Ilis tayo pa lang kanyang kalinting Ay katwan Agmerindak man, kabayatan ti pa nag-Facebook ka. Nasa papay mat. Kunak no agsibog kayo ita nga aldaw iti mula yo anat natag. Masadutak.
Uray tawan mo't lang ni Uncle Intay. Ah, Intun matamtama. Nagpaili ak tao. mapad ka agistambay ija ilay. Uwan mo't kagawan. Ada meeting may. Ang mga numalumak ton nga gawin. Anya, Inakto pa'y alaan ti order may kanikwaraw. nga anya. Anya pa'y ngay, no di ti similya anateng nga imulami. Na, kunak man nunalpas kayon ang nagmula, inteng. Kurang nga rod. Masapol mi pa'y ti sangaribaw, apoon. Ay, nalawang nga rod basit ti diyo pa'y namulaan no kasta. Una, gumatang akto pa'y ti similya. Ala nga rod, makaamo kalatan. Papanaparay! Ay, agawid ako maparay. Mabalay, di makilugan. Una, umay ka. Aglugan ka. Agyaman paray. Nay, similya nating na ita. Uwan paray. Imulami ka ni kwaraw. Naimbag ka pa'y paray. Dadan ni kwarog akad-kadwang magmula. Una. Gundaway ko itan. Awan pa asawa na. Nagsapsapol kami mo, iti kadwami, iti bangkag may. Ang awan. Adan to pare. Mabalinti ak tama, kagawad kwa nang. Mabalin anya ko maaya ti damagam. Nakita mo ka day no si Mang Peten ni Uncle Intay. Ay won, adamot. Ay, no kastang raw. Mapanak iti gardin may itamot lang. Alawon. Ang mga numatiliwan ka nga awan ka ijay. Di mo ibagbagakin ni Uncle ko ajak nagtrabaho ita Ay salbag ka. Pagbali na nakpay nga ulbaw. Naimbagtada ka dito'y kwarong. Abay ka di Uncle. Inka man agibunang iti similya ta ada papanak. Ay, kanayon lagi din nakastan. Ano sama? Uray ta da tumagunggunam. Day, ada kayo mag-ayam dito. Kwarog. Paray. Kaya't mo ti makitang dan, paray. Ay, una paray. Anya ko mataramida nga eh. Katulungan ni Kwarog nga gibunag iti similya. Ay, kit una paray. Ay, no kastang raw. Ibaon ka ita, tataba daw. Anya. Ala, inka nagibunag, kadagiti ipapabunag ni Uncle Kao. Ay, una yun da di akwarog. Imbes ko mga iso ti agibunag. Apay aya maray. Kasanaw, ibaon na ni Badong alaklakayan. Anya, Iso ang masurun ni Badong kinikwaraw. aganos at nakitangdan nga raw. Uray pa'y, no adda panunot na, tulungan na kumaa. Ha, Iso ana didigra ni Badong, saanin ang makitangdan pa'y kadakwada. anya nga minter arabeda ni Kwarog ngay. Awang kanumag, agtugtugaw latan iti gardinda. Anya, Dalusan tamay, di bangkag ta. Tagmula tamamay. Umapal ka kada kapitan kan kwaraw. Masapol nga agmula tamay, itinatnateng tuyan. Anya, May mayat daytan, ng timapanta makitangdan. ala si katimakampaw. Ang pangalaan tangay iti similya. Ay, kit gumatang ta Adu itan, tiaglaklakaw dita, tiagduduma si Milya. Ala nga raw, si katimakampaw. Apay akaslasan ang nasibsibugan dagiti mula. Ay, saan man Uncle? Nagsibuga ka nagmalmalam iti kalman. Saan ka nga tanga agliblibaklaan? Agpaiso ti magbagak Uncle. Kaibunag man dagiti abuno dito, ita agabyunak. Anya? Masapol nga agmula ta adagos. Ay, sige. Agibunag ak nga raw Uncle. Idiretso mo nga ikabil ka dagiti inaramid ta akama, uno plat. Tapno nalaka nga maihalo. Uwan Uncle. Ken ingkanto mo agluton iti kape tag merienda tamay. Hey, una. Apay dagiti lang mga opisina ay ti agmirinda. Kumusta, Kapitan? Nalpasan ti mulayo itinatang. Ay, kamaod dyanan na. Nalpas mi mutten ken ni Kwaraw kagawan. Nasaya at Tapno adan tumot maapit siyaw. Kumaa.
Ngam adamad-madlaw ko kani kwarog kay. Anya ngay dayta? Di nan sa matsibsibugan dagiti mulamay no awanak. Ay pudno dayta, kapitan. Ah, Sa bali ti papapanan na no awang ka. ay, anya? Nakuna na dyak ka no ibagbaga. Dyak kayat ti agulbawd. Ay, sumilagayam ah. Ay agyamanak iti imbagam kagawad. Di mo ko maibagbaga asyak tinagibagakan ka, kapitan. Eh, di ka madanagan. Saan ko nga ibaga? Agpuno ka kanya kwarag. Anya ko mati pudno kada kayo ang kail. Agtrab-trabaho ka matlang. Kabayatan di kaawan ko. Ah, Ha? wala. Saan? Sungbatan na. Nagtrabaho akmat Full time ti trabaho. Agululbod ka talaga. Anya? Insuro kaya akasta ti ramidan. Dakas yan. Ano di kayo mamati kanya? Di saan lang. Awang bibiyang kaw. Bastos ka talaga. Loko-loko ka. Kahit mo sa matisipat abasit. Ano ikaw? Napaya masapol nga kasipat ka ngay. Agliblibak ka nga ron. Ay. Jak palabsan ti pa ng sipat mo itimuking kawanggal. Anyat kahit mo asawahan. Nas ka na sipat ag matamuking mau. Kagiddan ti pa ng sungbat ko iti saludsud yu akastay. Ay, agsardang kanday. Ay, karkarwak ti bang sipat kan ka. Agsango kayo nga uminom iti arak ken ni kwarog. Ay, makapaawan ganas. Ket inton mabartek kayo. Aga pa kayo adwa. Ay anya ngay dayta. Ay, masurunak nga raw ta bastos at talaga ken sa daw. Ay. Naduktalak. Saan nga agtrabaho ijay garden no awanak? Anya? No adak agtrabaho. Isula ang tikayat ko apang ken ko na, lumaban pa yan. Ay kasano ngayon dayta, inteng. Saan kayo gayam nga agkinaawatan? Amok la akas jay tandangala akon iti sa bali kadwak. Ay kat ano sa mun takaan na kamatlaang ni kwarog. Ay nasaya tay may ka dito'y garden, kwaraw. Mayak, ngumsanak nga agtrabahon. Naa, At dan sa bali apapanak. Isun ti pagtrabahwak. no kasta, nagsapol kan iti sa bali pagtrabahwam. Nakunayawn. Naa, Isu a goodbye ka kayaw. ay goodbye met akan ka. Saan ka nakasapulan dito'y? Nasaysayat nga agtrabahwak langan iti sa balay. Ngam ti agtrabahwak dito'y gardinyaw. Ha? Naa, ay loko day ta. Ay, pimanawan na talaga. Presinta ka silperyo ko matataba daw. Apay, pimanaw kan. Ija ayan niyang kalmaw. Wain tataba daw. San kami ngamin agkaalaan. Anya? Damag ko ngamin na kayo ti agala iti kadwayaw. Ay, kito na. Si Kaitan, ti katulungan mi ditoy. Agyaman ak tataba daw. Mangrugi ka nga ruday, nintun bigat. Arigla daw, tataba daw. At daotang kanyak ni kwarog, kapitan. Anya? Inlista kiti batog tinagan mo. Tas si kakano mati agbayad. Ay, makapasurong da dya tao. Ay, ibagam tayo suti agbayad. Kano jak mo't imbabaon nga umutang. Anya? Ay, ibagam tao. Ta, ada sweldo nan tao kani pari ba daw? Sige, kapitan. Dua kayo pa ilang, kanina na matuyang, agtrabaho ditoy, kwaraw. Anya? Abay, sa dino ti papananyaw? Agawid ak pa ilang, Tanay, nasakit ti barukong ko. Aginanaak pa ilang. Ha? Agawaan nyo tayong trabaho dito'y bangkag ko, Ay, sige, itataba daw. Noon niya ti saan nakabailan ni Nana matuyang nga ramidain. Sika, ti mga ramay, duwain. Unain, ramida ti imbagayaw. Sayahan, kwaraw. Ay, nabanluga, kwaraw. Ha? Iso nga inayabang ka. Tao may musublatan nga awitin na itaw. Ay na,
Nagdagsin mo't launayin da ito inawit niya ang tatabadaw. Kapailam day ta. Si Kapay, ama ko na asinggay. Kwaraw! Kwaraw! Aw, apay na natuyang. Ay, umay ka man dito, bay! Umay mo aramidan day tao! Ay, anya mo tang. Diyak pa'y nalpas ti paparamid yung tatabadaw. At damot ti paparamid ang ninanatuyang. Kwarog, agbayad ka ni iti utang mo, no inala mo titangdan mo. Anya tangdan. Pimanaw ako ni Jenda tatabadaw. Anya? Makapasurun mo't ngamin ti aramid da. Ha? Amin na maaramid da trabaho ijay. Kwaraw kung nadamay. Ay, kunaklakit din ano nasaya at ka iti nagalisam. Ay, jak pa'y nalpas ti paparamid ti Maysa. At damot paaramid jay Maysa. Ay, anyan? Surun ka. Ti uray di tanan. Nukas tantumot lang. Kaasimot ni Kwarog, inteng. Awanan ti pagtrabahuan na. Ay gungguna na ah. Gusto matap no mapadasan natin ang trabaho iti sa balay. Heh, Anya nga tano ibagamkan kwa na nga agsublikan ka. anya? Pimanaw mutan ijayan damari tuyang kan pari badong. No malagip na ti agsublay, di awatag. No saan di saan. Awan ngamin kadwa ta ang mga sikaso kadagiti mula ta. Day talang ah. No tilmunan na ti pred na, di agsublay. Wen inteng. Ay kasapulan ta ti kadwa ta. Nang runa kat kanayon ti meeting yo. Pakawanan na kumanggal. Kwaraw, Itala nga mamiris po ti bidot ka. nasaya ta na amiris mo ti bidot mo. Umunanggal. Iswa pakawanan na kuma. Anya pa'y ngay, no di kasta. Ay, agyaman na kanggal. Ikaray, jak to nagsadsad out. Nasaya at no kasta kwaraw. Kaya anya nga ita. Kayat ko ti agsubli ka da kayaw. No kayat dakpay. Una, agsubli ka lata. Ituloy mo, ti agtrabaho dito'y garden ta. Ay, agyaman na kanggal. Ikaray, say-sayatag to ti agtrabaho. Kantong palak amin nabilin niya, wanggal. Malawin. Kasta ti kayat ka akadwa. Ay na, Kwarog! Awan tinalaka at trabaho. Agan-anos ka kumalang. Tatinanos, nasaya at timagimulan na. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesha Tumlid. Ken iti direksyon, Fergie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, ala, agap-apa man ang datatabadong ka na natuyang. Ay sos. Ni, anya nga jitim bayab iji tawad ah. Ha? Timbamot dayjay kagawad. Agbinbin narasakdan samot. Ay, sos, kita ang kagawad. Timmayab pati palanggana. Ay, isaan ka pa nga agaw-awid ah. Ta mga numatamaan ka iti ibarbarsak da. Wan kagawad. Kanayon damot na nakasta. Mapankon sa ireklamo ida ka ni Kapitan. Unay mo tinda kita ka aruba. Sige, ika ireklamo ida. Kapitan, umay kuman ireklamo di ka aruba may agkaraapa. Ha? Ay, asino aka aruba yun? Data tabadong ka na natuyang. Nagapadaman itay.
Timmayaman ti planggana kas kada timba ijay tawa da. Kayat mo asawan ang binbinarsak da. Wen kapitan, tinakabut-buteng, no mairaman kami akaruba da. Ay una. Ay ala-ala ta kasaritak tuman ida. Apay, sa dino ti papanam, kapitan. Ay, di taman balay da marito yang ken paribadaw. Ay na, agap apa da. Ah. Nariga ti umasidag di tabalay da. Ang mga numairaman ka, kapitan. Sino nga iti mangkasarita kadakwada no sad asyak? Oh. Sapay ko mga rota ganda ka kapitan. Ay, naskan adang gendak. Tani, ada mangirik-reklamo kadakwada. Kunam siguro, saan ka balsa na? Ha! Kunamat siguro, no jak Malaysian di imbarsak mo a pinggan na niya. Ha! Nalaingak sa mga glise kunam sa, syakman mo. Kita man no Malaysian da ito ibarsak ko kan ka? Ay, saan yan? Saan mo nga ibalsa dahil kakaisuna radyo ka? Pagdengdeng yak iti drama dahil Ay di naklapdan! Ay, saan mo nga ibarsak ko nagnay? Imbag kumaano masukat ang tibaraw, di mo ibarsak ko nagnay. Lisham no kaya Malaysian! Anay, nagsakitin, anay ko. Aray, natamaan kan sama, di imbarsak ni tuyang ka. Kanya dahil dyan nga imbarsak na. Di adaan na radyo pare. Radyo! Ay, agap apa kayo manain? Ni tuyang mga main, nagkulay. Ay, anay, nagbukol sa amot ng timugin ko. Ay, sorry pare. Sorry na. Apay magasan ti sorry ti bukol. Basol ni tuyang dayta pare. Kunak ka di nakbarsakin, ang binarsak na klata. Naitapay mo't kakaisuna radyo ti imbarsak na. Ay, irik-reklamo da kayo nagiti kaarubayaw. Ni tuyang kaw, ti kasaritan pare. Na, Ta iso ti kanayon ang mga apa kanya. Anya ngay ita, nabukulan kan adina oras. urayak lang na ulaw iti 15 seconds in 1 minute. No nga men madama nga agap apada, saan ka amapmapan ijabalay da? Kasarita ko maida. Ay, nakarumot nga agapa dagijay nga agasawa. Ay, bagbagaan nyo nga men, ni Kumario at Tuyang. Ay, denggan na kami ayam. Bagbagaan nyo ata da kayo ti Kukumarina. Tasyak mo ti makaamaw. Magbaga, hindi pare ba daw? Apay nga glumlumeng ka. Ay, kwanana. Adda ilumlumengam. Impagarup ko nga men, no agap apa kayo man ang kanita tabadong. Ay, lumabas ako madita balayaw. Tama panak gumatang ijay Teresena ni kagawad kwanang. Awan ti kaapak ita. Ay, nasaya at mat nga rin no kasta. Tanawayak ang makalabas di tabalayo, nana. Lumabas ka laeng Nakaamak mat nga men. Takanayon at tumayab ti kumporme di tatawayaw. Tunggal agapa kayo kan ni tataba daw. Labsan ka pa dito balayo, kapitana. Oh, kumusta nga dagiti kaarubam akanayon nga agapa? Ay, saan damot an agapa ita? Iso nga rod anawayak alimabas ija balayda. Ay, mayat ano kasta? Wala na. Natal na ita ija ayan mi. Ta saan da anagapa? Kahit, sa dino nga iti papanam, mapanak man gumatang di ta Tersena ni kagawad kwanang. Sambutak ta saan pa'y anagapa da tatabadong kan nanatoyang. Delikado nga min no agapa damanan. Ay, nana, apay anak ka nikas kamutan dito igid ti dalan? Anya tinis istorya mi jay Tersena ni Marikwanang Ne, awan mat inis istoryak, nana. Inchismis na kami kini badungkon niya. Ay, saan nana? Ay, agungat kayo manan. Talagang agungatak. Tadyak kaya ti may chismis. Saan kamat nga in chismis kadakwada, nana?
Si Kansanti sa runok nga apaan Ha? Ay, sus, ay, saan matana na? Narigat no siya ti makaungay. Tumayab amin adi mangan anaw. Ay, sus, paglimang hakon ngay, ay, makapanervyos kayo matnana. Nakaluto ka. Tapay ko mga glutoak. Anya klase sa ludsud day ta. Agluto ka ah. Ta mabisina kaon. Ilotuan ka kidain. Kanugapukan ka siya kaun ti pagchichismisan da dito intero a barangay. Ay, pabasulin nakman ako na kaon. Basol ko la amin ay. Talaga mga may nabasol mau. Nay. Apa nga igay gamam day ta tibay. Ha? Amumot ano makaungatak. Amin amay gamak ibarsakaw. Ay, saan mo nga ibarsak day ta TV ah? Apay katasanan. Kitwi na. Awan pagbuyan tan. Ayaw bibiyang kaw. Kunak to mga may na di mo ibarsak ta nadagsain. Mawit mo ayamay. Ay, natuyang uragan ano ka. Saan mo amawit day ta TV? Saan mo amay barsak kanya? Ay, una yan ni Marituyang. Apaan namot kano aminan, uray dagiti karuba na. Ay, kumarkaron sa amutan ni Marituyang. Ibagbaga dagiti kaaruba da, amabuteng dan kadakwada. Aguli magkamaray, ta isuray ta sumungad. Ay, wan, nangagnan samot, nga iso ti pagsarsaritaan ta. Umay na tangatamot apaan. Ay, agawid akon maray. Narigatan. Apay ngay, taagawid kan maribanang. Ay, inakpay ngamin agluto, mare. Ay, saan ka pa'y nga gaway? Aga-apa tayo pa'y. Ay, di mi kaya ti makiapa, maray. Agigin no ba't tayo kiday? Ay, agawid ak atalagan. Ay, Ay, sanak magkaibati dito'y maribana. Diyan kaya't ngay chismis na Ay. ka. Amuyo abay tate ka gorgora. Sige, maribanang. Labanan ta ni Marituyang. Ha? Apay kumaamabuteng ka, kat duwata. Agmay-may sa laang. Ha? win anya. Agpipinungot tayo na. Ha? Agpipinungot tayo kunam marikwanang. Aha, oray din nanughan pa'y ano kayat yaw. Na, Apay maribanang. Kabuteng mao ti mapungaut. win tanaing pislang arudan ti buok tayo, agpipinungot tayo palaang. Ha? Ayun nga agpaysuan niya. Di pa'y ka maibusan to'y buok kuno kwa. No kaya tiyaw, agkikinadal tayo latan. Anya ti makunam, Marituyang. Anya ngay day tagkikinudal, tanggridoan. Agdidinanog tayo kiday. Diyan ka mo ti dumahanog. Maabakak no din nanugan. Ay sos, maluman Anyat orasan, Marikwanang. Kaagala sa isan Ay, inak agluton. Agunget tumanan ni Inteng, no awan na luto ang makan amasangputan na. Ay, uray siya magayam. Mapana mataglotawn. Kasanungay ti pa naglalaban tayaw. Ipuspon tayo pa'y laang. Ay, wan! Ipostpon tayo palaang! Nana, day taman lamangan, ti pagalistuamon. Mabisinak nga rod. Ay, ambom, Inteng, Eh, dandani kami nag-aapa, itay. apay mo? Ay, pag tinulungan mi kumakot, danugan ni Marituyang. Ha! Kunakmatkan ka. Di ka makiap-apa, tadakas na ito. Ay, karkaritin na kami ngamin ni Marituyang kit. Pagsuspitsahan na kami kit din, nga ichis-chismis me, kat saan may. Tutupan nyo kindan, di kas dya taaw. Pasensyaan yun. Kat, anya ngay nga rod ti aramidon may. When iso nga impospon mi pailaang, ti pa nag-aapa may. Imbes nga aga-apa kayaw. Agtutong-tong kayo kini. Ay, iyawat mo man nga ron da jay adligaw. Dayta. Wan. Ay. Ay, huwin narigrigat nga agpaiso no aga-apa kami. Uy, agtutong-tong kayo. Day tati ka na. Nag-sweet ka laki din, tuyang.
Kasta di nakungtan na kanayon. Ah, Tuyang. ay, Ay, labgayam. Iyawatan nakman iti danom nga inumak. anya jay ko na, badaw? My love, kunak mate. Ay na. Ay, nagbayatan ti maawagan iti. My love. Kaya mo magayam ti maawagan iti my love. Ala, iyala na nga ruden iti danom nga inumak, my love. Nalamiis ka day, wano saan nalamiis. Nalamiis, my love. Amangan no kayat mao nga itimplaan ka iti Diyos. Ay na, kit may mayat manin, my love. Sige nga raw. Ay na, taure lag kanta-kanta ni Tuyang ko maawagan iti my love. Nagapuan paray. Iyay ili paray, napanak man naglako iti mulak anateng. Kaya't naasawan di ado ti kwarta. Ay, kit talaga kasta paray. Ay da, aginong tangaro din. Ay, di nakman influensyahan paray. Tadyak kayat nga aga pa kami manan kinituyang kap. Alangarot, agawit kan. Tapno saan kayo nga agapa? Wain paray, nakitad da ito naglakwak. Napudot to man ti ulo ni Tuyang ka, wawan mayawat ko akwarta. Agawit ka nga ro din Ang mga nur-urayan na kaparay. Talagang urayin nak paray. Kadan sa pa'y ginatang mo alitson manok. Ay, kitanda. Para kingkwa na da ito'y paray. Ewan, tapno saan kayo nga agapa? Saan nak nga rudan nga papain paray. Kayat na ti maawagan iti my love sika. Tuyang my love. Ada at dito'y kusina. Ay, nakaluto ka na dagaws. Kitun inururay ka tapno mangantan. Ay na nagmayatay. Kit si dain tangarudin na da ito insangpit ko alitson. Ay na. Ay, makaramanak matlaangan iti lechon baday. At gayam, di naglakwak iti nateng. Ay na, binalkot mo at talaga iti panyo. Ay, labnak at talaga badong. Mala, mangantangarudan, baday my love. Panahon na, para magsaya. Forget mo na ang problema. Ay na. Ay, Madance-dance. inayadak ti lumabas diti balay da na Tuyang. Rock'n'roll ang Tamang noong tanak manan. Ang inayadak. Ay na. Inayad. Nakita ka. Ay, nakita na ka no? Ay, nana, nalaing kagayam nga kanta Apay, italaan nga, ma'am. Ay, wunana. Italang ngamin anang ngagko nga kanta ka. Kanayon ngamin amang ngagko nga agbimbinog kayo ka tatabadong. Ay. Sanitan, no kayat mo umay nakpartneran nga kanta. Ay, si kalangan na Tuyang. Tayo nakpay gumatang iti sabon a paglabak. Sige lang, nana. Agkanta kalata dita. Okay, panahon na para magsaya. Forget mo na ang problema. Inapa nakakadimanan ni Marituyang, tiryang. Saan, nana? Nakaskas daw nga rod. Ta saan mat nga agong ungat itang aldaw. Kinapudno na. Agkanta-kanta pa'y ket di Kaya't naasawan, maya ti aldaw na. Wen, kagawad. Mayat nga rod ti panagkanta na. Panahon na Na, para magsaya. kitaan, agkankanta, agsalsala pa'y. Wen nga rod, kagawad. Ay, adda ko man itatabadong amang partner kang kuana niya, kagawad. Mayat ko maabuyan nga agsala da ato Wen nga rod, mayat mo, tasaandan nga agap-apa. Kabaranggayan, madingamin tagapapa nga gasawa. Ala sigay,
Ditang tinagibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ten iti direksyon. Virgie Buckley. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basic. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kadwak ti pumada ti buok ko. Ura jak agdigdigos kat mayat lang ta. Enteng. Ah. Anya ti ulukam dita nga agmay-maysa. Bagay ko matla ti bis nga ikaw banang. Ay, husto daytan. Na, Amangan numala daw ka iti meeting yo. ay nayunak pa ti pumadak. Tapno nabanglaw. Oh. Na, apay, baro ka pala ang aya, Enteng. Na, Feeling mo, baro ka pala ang... Ay, ay kwa. sungbatan nak, Enteng. Ay, natural iti may sa kapitan na. Masapula na banglaw. Maduktalak lang nga da babae. Na- Agalwad ka kanya. Nay, nimut Kapitan dayta nakaigpil iti brown in bilang. Wan, isaw maray. Madlaw anabalkot iti pumada ti buhok na. Agturong mo di ta abagatan maray. Mapansiguro iti balay ni Kwarog at agpaitulod iti tricycle. Na, uray la dumanon dito'y tirsinam ti ayamuom ti pumada na. Basta ni Kapitan, nabuslon iti pumada. Aya, mayat siguro Mabibiit amalako dagiti lakom dito'y apumada maray. Ay wun Ti madilaeng ken ni Kapitan, saan sa mga digdigaws? Ay naku namon. Anya nga tano ibagam ken kwa na. Ay pakpakawan, sikan ati mangibagano kayat mang. Nasaya tadakan kwa raw. Nasayat mo tayo may ka dito'y balay kawangkal. Ay itulod nak mampay ijay ili. Ay katuna na. Ay masapul ngamin makasaretak ni Apo Mayaw. Sige, umay kayo nga rudan, tayo tulod kayaw. Di ka nagsukat iti badom. Di ka nagsapsapatos. Masapul pa aya. Numuna, tanay, bangking pa'y mo dahi ta suot mo at sinilas mo. Importantay, at mausar ka. Win, dahi ta ti importante. Intakit din. Nasaya at nakita ka dito, Kwarog. Apay, tataba daw. Itulod na ko maiji balay. Ha? Ay, saan na mabalain? Ha? Api asan na mabalay? Urayak ngamin ni Uncle Intay. Tayo so tibilin na kanya. Mabayag sapay mo ni Uncle Mau. Ha? Mabalin siguro nga itulod na pay. Sa munto subyan. Anya? Di iso pa, mapasadaam. Ngam ti agur-uray ka. Ay, alaman nga raw, tataba daw. Apay nga awan nga dito ni Kwarog. Nay, si kamot gayam dayta, Kapitan. Wan maray. Sa pulat ni Kwarog. Awan! Uray siya, sapsapulak mo ni Badong. Ngumjak mo tin makita. Ay kakuyog tangaro din. Sa dinaw ti papananta, Kapitan. Ay, intapay mo agmerienda biik. Di ta restaurant. Ay, kituan Kaya't kaw, nang runa no ilibre na, Kapitan. Don't worry. Siya ti makaamaw. Ay, agyaman na, Kapitan. Sa dino ti ayan ni Enteng, Kwarog. Ay, dapay lang ijay ili, antay. Anya, Mapan ko pa'y lang sukunain. no kasta nga rod, umayak. Ha? Dwata amapan mang sukon kani Uncle Mau. Sige, da kayo ti makamaw, antay. Muray tapay dito yantay. Itugaw yung pa'y lang di taon nagtitricycle ka. Sige,
Iridap ko pa'y nga rod dito unag ti tricycle mo. Ay, isuda mo ti sumunga, dantay. Ha? Ay, kapitan, buto yun na itabangkaw. Adun sa agamang tilinaon na. Ay, nagsaya at kumangay, lukas na kapitan. Sa dinaw tinaggapan nyo adwakan ni Marituyang, inteng? Banang? Ha? Nay, adda ka magayam dito, himaribanang. Wait. Sa dino tinangipanan kan inteng? Na, Ah, ay sa baliman nga tanday, ta, banang? napan kami laeng nagkapi di ta restaurant, maray. Puno day ta. Inawis ka, tawan ni Kwarog akadwa. Anay, apay nga agbalunat ka ngay. Anay ko. Apay asikapay tinangawit itibag ni Marituyang. Para iti na lang balunatan na. Ha? Apay dakas nga agbalinak nasayat ka nagiti babae apadam. Gapo tamay saka a kapitan? Agpapansin ka meten? Sumardeng ka man. Agaw ka kitinta mga dawtan. Di mo yaw awan ti saritaan. Mabisinak. Mas daawak lang amin. Takan na yun ti panagpusturam. Naa. Nagpuskol pa ti pumadam. Kada rumwar ka dito balay. Anya kumangay. Ugali na ata, kapitanak nga ron. Lukas na, madlaw mo, wakas lagi mo ni Maribanang. Ha? Likli ka mo, ti makikuyaw, kamparinteng. Ah, Delikado ka, no pagimunan nakakidin ni Maribanang. anya? May samo ti parinteng. Akong di postura, di ta nga uray no saan mo nga digdigas. Madaong, Pudno may, dahil lang napigsa nga, yamoom ti pumada na ti mangangaw. Si kabot pare, di ka unay agpostura. Tano di ka agimon ni Maribanang. Naa. Kasano adi agimon. Kaya nagtaraki ak nga ron. Ha? Pare. Nataraki to'y numusa na ya. Ay, amin tayo mo ita pare. Nataraki tayo amin. Di mo aminan nga ada natartaraki? Ay, agsardeng ka man pare. Seryoso ang makisarsarita. Naa. Madino serious ka. Ipanda ka iti ospital. Hanye! Ay naintay. Atiw mo pa iti may sa abaro no agaruat ka. Naa. Apay manin aya. Nento pa'y kwarog amay sa abaro kat saan akasta. Ay dinak idilig ka ni Kwarag. No agpantalon. Kita ma. Kaslamatin nag no isuot na ti pantalon na. Rumrumwar pa iti patong na. Yay. Ay, agore ka. Isumutin ti sumungad ni Kwarag. Na. Nangagnan sa muti imbagak. Angkay! Ay, ekwa! Ay, ada kamot gaya mo, Kwarog. Wang! Ay, Matagtakanan ni kwarog amang uray kan ka, inteng. malangarod. Inkamin. Dadwa babalasan nga agordan iti Canada. Nagpipintas na mo ito nangkay. Oh, sus. Siputan tanuan niya ti orderan da. May sa buo a fried chicken. Na. Kanday ta may sadakkel abo ti anang nisit a mainom ti order ni. Ha? Madam. Ay, sus. Nagimasay. Tinasayat kat umasinag da iti counter. Ha? Miss! May saman buo fried chicken? Agorder ka mo tayo, itinangisit na mainom. Siyempre, mada. Urayam ti order ta. Mangkita ak iti dakdakil pa'y abuti anang isit. Iso ti orderan ta. Ay, dadam sugak iti puro fried chicken. Ay, hindi kayo mat ngamin nag-order itin na pa, eh. Rugyan taki din nga inuman ti nangisit nga order ta. Sigurado kayo kadimot lang. Akaparihas day ta nga mainom ti in-order dagiti naglalapsa ta babalasang. Wen, dakdakil pa ti nalak Aya, sige man nga raw. Makain inuma kaon. Una, karga ak ti baso. Saan mo unay Ana, Adun sa mo ti kabil mao. dagitinto pa'y babay. Kita man Ay, wan. Inibos dansan. Intos damit tayo. Esos.
sus, ay, sus, ay, sus. Apa nga? Ay, ay, ay. Yung nagsakit mo ti barukong ko, Uncle. Ay, urasak. Anya klase ang mainom na itaw. Naapgad, Mike. Uwin nga ron. Ay, 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 ay. Man, itag man na nalaing. Ay, salbag ka, Uncle. Ha? So, isusmut nga yam na itaw. Susus! Ay. Ay, di mo ipatlaw Ah. Ay, uminom kalatan. Anya? Nakababain ka na giti, makakita ka data. Dayta ti maal-alam, inteng. Nagkamali aklang iti ginatang ko, ama inom. Mahilig kan tumat iti babae. Naa. Sobra kamot. Saan kit den? Kaslawan asawam. Anya? Awan lakat makakita ka iti babae kat sursuro temon. Ay, guston. Nagalas ti pa nagisaw-sawag mo. Kat agbay sumat ti bagbagak ka. Ay, balunutin kansa. Ignorante ki di aday niya parinteng. Mas daawak mo ta. Ha? Suy ko naman. Takalabote ti soy sauce. Iso ka na tintudo na. Anya? Di iso may tinted ti with rice. Ay, una yan ni Kapitan. Kasla saan a Kapitan? Dayta ti maganam na ti agtutulan no maminsan tuyan. Gapula ang tanang isit ti kolor na jay soy sauce. Ipagarup na no iso ti soft drinks dagiti babalasang. Tirigat na at dati nakadlaw kadakwada. Magibabay na kapitan. Jack ilibak. Masaksak tanak iti kantyaw da kanya. Anya? Anya akan jauh da, Uncle. May papan iti suisus. Suron kun. Kasano nga taan na amuan dati may papaniti dayta? Yakan mo. Mamati ak nga da nakadlaw kadata idi. Yun lang. Uray ni Banang amo na. Ibaga na mahilig akpay kanu iti chicks. Ay. Madinti pang ipagpagarupan kanyak ni Antem. Ay. Tinasayat. Tulod kayo ni Jebalayaw, Uncle. Ay, no. Kahit ko pa iti aginom iti arak. Ang mamang ano sa pulan na kayo ni Antibanang. Oh, no may di tayo. Ibagam nga wanak na aglemengak man. Uncle, aglamang kan dito isirok ti lamisaan. At dayta ni Antay. Adda ka din inteng ditayan mo. Ay, ako ay awan, Antay. Di kayon aglibak. Ay salbag ka inteng. Umay ka tagawitan. Ay, awan ni Uncle ditoy. Kadwam. Parwaram. Awan nga raw. Di ka makapaglibak kanya, kwarog. Maangot ko ti pumada na. Adda ditoy. Just kita ito, pumada. Kunak tumot nga minten ka, kwarog. Kuha. Adda ditoy nga aglemlemag. Agawid tan inteng. Rabiain, di mo urayon ti balunat ko. Uray balunatin no kayat mo. Nga, Di naktumot lang ay ayatan kas asawa. anya. Itatasaan ka, anabartag. Adday bagakkan ka. Anya ngay dayta. Ay, kidawag ti pamakawan mo, inteng. Oh, Ikarik, agbalbali wakon. sige pakawanin ka. Basta tong palim ti karim. Ay na, agyaman ak no kasta, inteng. Wen, tong palak ti ingkarikan ka. Ay, nasayaat. Nang runa ket awan kinapod no ti atap mau. Saan nasayaat ti agim imun iti angin. Ta makadadael iti panunot dayta. Ay na, nanabanang.
Saan agaputan na postura ni Kapitan, kat atapon yumatan nga damadi nga aramid na. Ala, nasayat ma, tanaornos yumat lang ti amin. Tapno saan amadadaal ti relasyon nyo, kas agasawa. Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay, adi ka makatalnaya. Tuyang. Ay, Itay ka pa ya, kita-kita dita silpon mo. Apay, ador uraya matiks mo ya. adda nga road. Asinaw? Tay kubrador man iti huiting ijay ilay. Ay, nagtaya ka. Pinilit naktumuda di ako, brador. Di kapilitan mo ta nagtayaak. Gapo iti natagtagainop ko anumiraw. Ano nga itintayan? Sa nga gasot. Ay, agasam ngay. Di ka pa'y laki inggatang mo iti masida. Anya ti mo nga no mga bakak. Dakkel ti pamatik ang mga bakak ba daw? Marikrik na. Awalat pamatik ang mga baka. Di ka man kumuntra kasta. Makamalas ka mo. Nagbaybaybre ta silpon mo. Ay, ang mga nuiso da ito yung urayag. Ay, kat basama. Ay, nabadong. Nangabakak. Rimwarti numero at hinayaak. Anya? Dakkel lakit di ti pangabak ko ba daw? Ay, kibalatuan naktungarod ah. Itay kun kontra na. Ita, dumawat ka iti balata. Anya, matan ti kaanak kak anagbantay dito yung store ko. Ay, Enrique kula kuman, kabayata ti kaawan ka. Awan mat koleksyon. Idinto ana ibus magdagiti lakaw. Ay, salbag ki day. Pangalak nga iti iportis ka, no kastoy laang. Ay, saan gaya mamapagtalkan day jay aka anakak. Ay, jakton maulit a pagbantayon dito istor ka. Imbag kumamot no ada pagutangak iti iportis ka. Anya nga iti pangusaram iti inabak mo iti huiting. Pampanunuto nga ron no anya ti pangusarak. Jay kumaumado pa'y daytoy. Ay, kat inegosyo ma. Anya ngay nga tatimayat ang negosyo. Ay! Amokon ba daw? Anya ti amam? Ti pangusarak iti dayto a kwarta. Ipautang ko tapaporsyento a. Anya? Saan aya nga iparpari da ta klase ti pagsapulan? Diyak mo't ipilit ti agpautang. Jay umasidaglaang ati ikak. Kan ipasigod ko nga da porsyento na. Kat adamit ten akadakwada, no kaya da, wano saan. Agdinamag mat ti panangabak ni Marituyang iti huweteng. Dakkel ka na, di inabak na. Kasta ka di, Maray. Padasok man nga raw ti mapan umutang. An-anwam mat ti utangam. Igatang ko iti lakok, iti istorkaw. Nagkupkupit mo ti narami di ka anak nagbantay ijay istorkaw. Anya nga ita, awan mo tin igatang ko iti lakok. Ay kat padasam ati umutang ka ni Marituyang. Pautangan na kamot siguro tanangabak. Dakkel ti inabak na. Adda kamat marikwanang, anya ti gagaram. Namuak nga men, ti panangabak mo, Maray. Aywan! Umay ka makibalataw? Saan mo takas ta, Maray? Umayak ko maumutang. Paggatang ko iti ilakok.
Tanay, nalugi ang mo ije istur ka aw. Sana basta ipautang ko ti inabak ko, Maray. Anya ti kahit mo asawaon. O sarum apagpuunan di utangam san kaday. Ayo, kumamaray. No kasta, maawatan nakmat siguro. No ibagak, apaporsyento di utangam. Isuitan ti business ka. Anya? Sa anak matkit di nga agpilit, no saan nyo akayat, di saan lang. Saan ko nga'y pilit? Manungay ti porsyento na no kas pangarigan, maray. Basta di sa nga ribaw, 200 ti porsyento na. Alang nga rod. Umutang ak iti 3,000. Agbalin taon at 3,600 inton bayadam. Kan, makabulan lang ti pawayway day tang utang mo, Maray. No saan ka makabayad iti lasod ti makabulan, agbayad ka manen iti another 600. Kada bulan, no saan ka makabayad. Anya? Tay ko na kun, Maray, saan ka piliton? At dakan ka no manugot ka, wano saan? Alang nga rod. Awan mo't amok asabali apagutangak. Ala, pautangan nak nga raw. Kasanungay marikwanang, pinautangan na ka ni Maritoyang. Pinautangan nak nga mada porsyento na. Anya? Ay, kayat kulatan tawan mo't sabali apagutangak. Ay, una yan ni Maritoyang. Iso kano ita ti business na. Ay, kat daras bumaknang nukasta Ang no saan mo't nga agbayad iti porsyento, jay pinautangan na. Awan maaramidan na. Hanggang saan tumot na makautang, tay saan ang nagbayad iti porshintaw. Iso ano si ka, akayat mon tumanan ti umutang. Kapilitan nga agbayad kay iti porshintaw. Ay, gapo iti kinarigat ti biyag. Iremedyo ti tao ti pagbiyagan na. Danto pa'y dagiti agtakaw, gapo iti kinarigat ti biyag. Day tamutan ti saan ama iparbeng, Mare. Uray kumakasano kinarigat ti biyag. Ikarigatan tayo ti agsalukag. Asaan kat nga agtakaw. Agpapautang gayam itan ti business ni Marituyang. Ay, imbagman. Ta ada kwarta na nga ipautang na. Kat no nangabak ka no iti huweteng. Ay, iso, ti ipapautang na. Wen, kat ada porsyento ti ipapautang na. Ay, nakaamwam iti dayta. Ay ni kumari kwanang. Maysa ni kwanang kadagiti imutang ka ni Marituyang. Talaga nga ada porsyento na. Adda ka no nga rod. Gapo ta ison ti business ni Tuyang ita. Rinugyam gaya man, ti ko naman nagusyam to yan. Pinautangan pa'y gaya man ni Marikwanan. Wan ba dong? Kanadapay do nga imutang iti sangaribo. Agasam nga iti tubo jay kwartak. Aganan siya, nga uray agtugtugawak lang. Ay, agasam nga iti 5,000 na pautang mo. At dan anak na asangaribo iti makabulan. Ay katwan na, 600 titubok iti inutang ni Marikwanang. Sa tigdwa gasot mo, dagitay dwa nga imutang iti sagsasangaribaw. Iso asangaribo ameng ti porsyento na. Mayat gayam day ta pagsapulan Nang runa no adu ti umutang. Iso nga iwaras mo, ngagpapautang ak iti porsyentuan. Tapno dakdakkel pa'y ti makwartata. Sige. Tagsapo lang man iti, kasapulan iti kwarta. Ibagak laing, o masidigdaking ka. Imbagman ka na amwak ngagpapautang kayo gayam na natuyang. Adda ngamin ita iti ospital ti anak ko. Jak mairwar ta kurang ti pagbayad mi. Kat manungay ti utangam. 5,000 ko manana. Ta 5,000 ti balance mi. Ay katun na, agbalin taon 6,000 no isublime. Kahit makabulan lang ti palugit mo. Agbayad ka manon iti another 1,000 no saan ka makabayad. Manay nayunan ti utang mo kada aglabas ti bulan asaan ka makabayad. Wala na, makaamuditang. Tinapatag mairwar mi ti anak ko.
Nasaya at matakin na awatan ta, Jingkay. Umaya ko nagsingir, Jingkay. Makabulan ng tinapalabas manipod inalam day 5,000. Nana Toyang, awan pa'y kwarta. Ano sa inyo kumapay laang ti 3,000 nga ipaunak? Anya, Awan at talaga ti pagremedyoak, nana. mala, ikisay ko nga rod iti utang mo. Bali nagbalinon asa ismail ti utang mo. Agbayad ka iti 3,000, iso nga dapay 3,000 amabatay. Plus, 10% naman ng asa nga ribaw iti sumaro no abulan. Iso a 4,000 pa iti utang mo. Sige, Nana Toyang. Barang addamanen mairemedyo mikin nila kay ko. Inton sumaro no abulan. Na, si kamot ti masabat ko, Jingkay. Nakapudpudot, kat saklot mo pa ti anak mo. Agsakit day ta anak mo. Napanak na kilabada, Kapitan. Ha? Taisupay di maitulong ko kin nila kay ko apagbayad iti utang mikin ni Nana Toyang. Di kay pa'y nakabayad. Kat manon abulan, ti napalabas. Saan mo na malmalpas, Kapitan? Diyak pa'y maaw-awatan di ibagbaganan. Manuti inutang yaw. 5,000, Kapitan. Mano nga yan ti naitad mo kan kwa na manipod rinog yan ti nagbayad. Bali 6,000, Kapitan. Ngam adapay ka no 2,000 abayada. 5,000? Agbalinin 8,000? Ay, Isungarod nga ikarkarigatak ti makitangdan, Kapitan. Tapno matulungak nila kay ko. Kat mabayadan min ti utang mi. Tapno sumardeng matin nga 4%. ay una yun. Ay, nakisao ka kumata barang maasyan kan ka. Nakisao akon, Kapitan. Ngam dagulit mo ni Nana Toyang. Saan ka no nga iso ti masidag kanyak? Siyak ka no ti masidag kan kwa na. Ay, bagbagaam ni Tuyang, pare. Maasi kayo kumamad kayo ni Jingkay. Kakaasi nga grim-grim medyo, tapno ada ibayad na kada kayo. No nabayadan na mo tantigatad nga inutang na, ay kat baybayan yun ata kaasi. Business is business, pare. Iso nga ron titulagan, dinas ka natungpalin na. Naa. Di kay masyan. Itugtugot na pa yan ti basit nga anak na amapan makipordiya. No nga agsakit di ubing. Oh, Saan min napariko da jay, pare? naa. Nagkunang nga ganak da, no saan da magayam akabailan. Apay awan asiyo iti padayo a tao, ah? Ay, agpapada kami lang nga marigrigat, pare. Kan agpapada kami, nga agsapsabal. Ay, una yun day ta pare. Sapay ko mga ron, tadi yung mapadasan. Kas iti mapadpadasan ni Jingkay. Nay, papanay, nakarugot kami. Mapanak iti balay ti may sa negosyante ijay ilay. Dakil a kwarta ti utangan na. Arig na maipautang kun amin to'y kwarta nga da kanya. Angam sa nabalay, dakil mo ti porsyento na. Magananad ka nga ron da. Nangruna kay dakil a kwarta ti gama. Wen, di ka kadiagdanag, taamok ti aganad. Ay, talaga nga awan asi da pare ba dong kan marito yang ka ni Jingkay. Kaasi ni Jingkay amang irim-remedyo iti pagbayad na. Ay, sana bale, tamaudi ka nun jay 2,000 abayadan na. Kat nakuna na pa'y, adi nanton ulitan ti umutang ka ni Marituyan. Dagijay lang gipit at talaga ti maiturod na ti umutang iti porsyentuan. Kan dagiti negosyante. Kat sapay lakumaa, tasaanin nga agsaksakit jay anak ni Jingkay. Ay, narigat ti kas jay. Narigat lang arudan ti panagbiag da. Ada pa'y lagsakit. Naku namun banang. Uray ko manukasano ti karigat ti biyag. Basta awan ti agsaksakit. Ay na, pampanunuta kon ti dakkel asingirag iti binulan. Swerte tasyak tinagutangan na ito negosyante. Agbanasiwa kong ito. Tita kano abanda ti balay da dyan negosyante ka. Ha? Nagpardas mo tin alugan da ita sumungad. Nasaya, Mike, tan nakaring kan tuyan. Ayan ti kwarta ngawit mo. Kay
naitid mo kadimot lang iti umut-utang ang negosyante. Ay unay kamutan ba daw? Kumustaon nakpay mo nga umuna? Sakbay adamagam ti kwarta. Ay, pasensya kan tuyang Ang awan mo't ngaminan ti kwarta iti bagmaw. Ha? Kasano ako nam nga awan? Dagita lang tinay-surrender agamit maw. Awan na pulos ti kwarta. Kinahit inran ka. Inaribungbungan da ka dagiti tao. Iso nga dalaki dinagala iti kwarta. Ay san mabalin ba daw? Dayjay laangan tinabat-bati a kwartata. Manulaangan ginabati ijay balay. Pasensya ka na, Maray. Ngam si kalaang ti amok nga asidgan. Ang mga nod na maipautang mo kada kamay. Kumusta ngay ni Marituyag? Ay, ayos mo tin, Maray. Imbaglaki din Tayos mo ya result ti CT scan na. Iso mabalin ng ti rumwar. Ang dakkel ti bilmi di ospital. Pasensya kan, kabadong. Ngam awan maipautang kaw. Pangalaak nga iti pautang kaw. No kayat mo, adam amok nga agpapautang iti porsyentuan. Anya? Da kami imit itan ti umutang iti porsintuan, Maray. Adakan ka, no kayat mo. Ibagam laang no kayat mo, ta isurok ti balayda. Adda ka din na utang mo apagbayad taba daw. Ay, yawan tuyang. Ngam no kayat mau, umutang ak iti porsintuan. Anya? Awan sa bali na pagutangan ta. Nagrigat ti umutang iti porsyintuhan. Nagrigat ti agbayad. Ay, malagip kulaki nga raw tinararamid ta. San gaya man nasaya ti agpautang iti paporsintuan kadag iti agkasapulan launa iti tulong. Ay, marik na ta itan tirigat dagiti pinapautangan ta. Ay, anya ngay itana na toyang kantata ba dong? Ano sanyo mat ita ti umutang iti porsentuan? Saan nyo kumangamin nga aramidan ti banag? Asaan nyo akayat amapasamak mat kada kayo? Ala sigay! Dinang tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.